ćete čuti šta istorija kaže o Đorđu. Sveti Đorđe, danas je tematski dan povodom smrti Svetog Đorđa. Mi, pravoslavci, ga slavimo 6. maja, a katolici ga slave 23. aprila. Rođen u gradu Nikomidiji, Đorđe je sin bogatih ljudi. Otac mu je bio vojnik i bio krstaš. On je krenuo u borbe za Hrišće. Posle smrti muževe majka se vratila u Palestinu, u gradu Lidi. Kada je Đorđe imao 20 godina, postao je vojnik sa velikim činom. Kod cara mnogobožaca. Car Dioklecijan je ratovao protiv Hrišća. Onda je Đorđe stupio ispred cara i rekao da je hrišćanin. Car se jako naljutio i zatvorio ga u tamnicu. Tu je nastalo mučenje. Đorđe su stavili kamen na grudi da ne diše. Sljedećeg dana zakopali ga u rupu. Tu je proveo 3 dana i 3 noći. Sljedeći put su ga stavili na eksere. Krvave rane mu je izlečio sin Božji. Mnogi narod su postali hrišćani. Pa čak i careva žena postala hrišćana. Car onda je naredio da osječu im glave. Aleksandru je spasio sin Božji od patnje, a Đorđu su osekli glavu. On je ubio najveći simbol mnogobožaca, a to je Aždaja, što znači pobjeda hrišćana nad mnogobožcima. Posle 10 godina od Đorđeve smrti, car Konstantin se izborio da hrišćanstvo bude priznato kao zvanična najveća vera. Ja ću uvek čuvati istoriju od zaborava. Sveti Đorđe, saznali smo. 4.5.2017. godine imali smo tematski dan koji se zove Sveti Đorđe i slavi se 6. maja, a po starom kalendaru se slavi 23. aprila. Sveti Đorđe je rođen u Nikomidiji, tu mu se udala majka. On je bio sin od bogatih roditelja. Kada mu je otac nastradao, majka mu se vratila u Palestinu, u gradu Lidu, gde je rođena. Sveti Đorđe je sa 20 godina postao vojnik sa visokim činom kod cara Dioklecijana. Car je bio mnogobožac. Kad je car krenuo u borbu sa hrišćanima, onda Sveti Đorđe otkriva da je hrišćanin. Kad je to izjavio, krenuli su da ga muče. Zbog njegove vere u Boga mnogi postaju hrišćani, pa čak i Aleksandar, careva žena. 23. aprila 303. godine su posečeni na Sveti Đorđu glava, a Aleksandra, careva žena, je umrla, jer Bog nije drugačije mogao da je spasi. Posle smrti Sveti Đorđa, njegov sluga mu je preneo mošti u Palestinu, grad Lidu. Njegovo bogatstvo je dao sirotinji. Car Konstantin je napravio hram Svetog Đorđa. Među čudima Svetog Đorđa je i ubijanje Aždaja. Posle 10 godina od Đorđeve smrti, car Konstantin se izborio da hrišćanstvo bude priznato kao zvanična vera. Meni se sviđa ovaj praznik zato što volim istoriju, a volim je zato što saznam šta je bilo u prošlosti. U narodu postoje mnoga verovanja vezana za ovaj praznik. Ta verovanja se odnose na pletenje venaca od biljaka, umivanje biljem, kupanje u reci. Sada ćete čuti neke od običaja iz našeg kraja.
Ja sam počitala da uče Đurđevog dana neko od Ugoćana nabere zelene grančice u najbližoj šumi. Tada se okite na prozore, vrata ili kapije. Verovalo se da će tada imati dosta plodova u njivi i da će životinje imati svoje potomke. Baka mi je pričala su žene pre Đurđevdana bacale bilje u vodu. Zato što se verovalo da ako se na Đurđevdan ljudi kupaju u toj vodi, da će biti dosta zdravlja u porodici i da će biti dosta plodnih biljaka. U bašti, na njivi i tako dalje. Deka mi je pričao oko reke Timoka, deka mi je pričao za Đurđevdansku trpezu oko reke Timoka. Svaki domaćin na Đurđevdan dovede jedno muško jagnje ispred crkve. Tu mu na rogicu stave voštanju svijeću. Posle liturgije pop izađe među jagnjece i očita molitvu za trpezu. Proleće na moje rame sleće, Đurđevak zeleni, Đurđevak zeleni, svima osim meni. Drumovi odoše, a ja ostajem, nema zvezde granice, nema zvezde granice, moje saputnice. Evo zore, Bogu da se pomolim. Evo zore, Đurđevdan je, a ja nisam s onim koga volim. Evo zore, Bogu da se pomolim. Evo zore, Đurđevdan je, a ja nisam s